ki khubor ki babnia ka president kari ka Draupadi Murmu henne gasngi kala sam ki Khusnam National Awards nakabanta ka jingpan kubor yaki brio ki badon ha ka jingduna ha ki khotmet jang usnam 8000 arpaway bad 8000 arpuar ha ka program kerpang ban rakhe ya ka International Day of Persons with Disabilities ha New Delhi yaki Khusnam jong usnam 8000 arpaway la Aisha arpusan ngut ki reu shimet ki kinhon bat ki seng bhalang kat ba jong usnam 8000 arpuar pat la sam yaki Khusnam shaki arpu khandai ngut ki reu shimet ki kinhon bat ki seng bhalang nakabanta ka jingno sinyang jongki ban kintiu bat aibor yaki to ki bedon ki jingduna ha ki khotmet उस केंद्रों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए शिक्षा से के साथ साथ उनके प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिस्पर्धा कर सके। भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। Mintrang ba ka jala o kongrat ke